Pozdrav sve ljudi, danas u novom klipu na kanalu Milan Bajić Masters. U današnjem klipu ćemo raditi jedan izazov. Pokušat ćemo popijemo pola litre vode za minut i pol. Krećemo. 3, 4, sad. Voda mnogo ladna. Nema ljudi, popili smo. Mene boli stomak od ovog. Ljudi, ne radi to, boli stomak. Ljudi, pozdrav za moja dva druga, Lazar, Rokić i Marka. Rokić ponovo. Sutra mislim da izlazi klip skrivene poruke GTA Vice City, pa posle kada Vice City skrivene poruke nov serijal GTA 3. Pišite mi u ovaj klip šta da snimam za specijal. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se ovaj klip like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!